Hadirin bagi baik kila pendap bantap ya kabut ke jongki bat haswa bakari sol kan sanyo la syai kesngi nado kapol para baci mestap Henry haswa kini lami kita kiru start kiru khen by day bat kari sol MDC syaka KHADC bat katkum ke prediction ke jongki laong bak party ke babun seat kadai ke voice of the people's party ke boyo hadukan rusin MDA Shiposit kata ke NPP Rusit UDP Alsit HSPDP Alsit Indian National Congress Alsit Pat Independent Iway kini ki prediction ki balakain da kiru start kencing ken kan sadon ru ke badai bat kan sadon ru ke bamdai te kumta saya pek himapi ki pek ba bat ngens apru la syai kesngi Mairang NPP, Nongston HSPDP, Langren UDP, Mauhati VPP, Jirang NPP, Langkerdem VPP, Rambrai NPP, Shella UDP, Nongsken NPP, Laitumkra NPP, Nongpo VPP, Laban VPP, Maukar INC, Mausenrut HSPDP, Maukerwat VPP, Jaya VPP, Soyong NPP, Seorang Kam VPP, Mau Plang INC, Nong Thmai VPP, Sora VPP, Nong Krem Independent, Mau Lai VPP, Roy VPP, Mau Kenrau VPP, Sning VPP, Mau Senram VPP, Meliam VPP, Paryong VPP. Bat lada kane ke prediction kandai ke basisya Lesi ngela bat ong baka VPP klaim artatien kan sayo pantau ya ke isi KHADC.